Мынакей, быйыл 2025-жылдын 1-июнунда айылыбызда мечитибизде атайын мектеп окуучулары үчүн жайкы Куран курсун баштап, ошол жерде 4 апта балдар окушту. Балдарга тарим тарбия, Куран үйрөтүү үчүн атайын Бишкекте Кара-Балта шаарынан устаздар келишкен. Куран нуру институтунун балдары келишкен. Мына кече күнү окуубузду аяктап, бүгүн ошол устаздарды кетерин алдынан бир эс алдырып коелу деп, атайын Аксынын эң кооз жерлеринин бири болгон Падыш ата эс алуу жайын алып келгенбиз. Каракелерге абдан жакты. Мындай кооз жерлерге биринчи жолу келип аткан экен, аябай сүйүнүчтүү. طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين رقيبة للمتقين اللهم اشلق عن تلاوة القرآن صوم
Өткен жалпы пайғамбарларға, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға, небір сахабаларына, өткен жалпы иманның марқұмдарының қатарына, шу падыша атаның рухына бағыштадық Аллахым. Аллахым қабырларын нұрды қылып, күнәларын Аллахым өзің кешір, ақиретін өзің абат қылып, biz tiriylerde Allah'ın özün hidayet racalına salgını ya Rabbil Alemin. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. القلب سعادة من الرضا، والكون عطرا من شذا، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل. يا نبض قلبي والوجود، يا روح عمري، يا الودود، يا أغلى من كل الحشود، المدح فيك حقق لي، المدح فيك حقق لي. Bu iki aşkın okulundan en kitap ya cayıp yaktap bir roda en baştalar da. Ya koçumlar şüvesseyle mutlu et yakta cennetçi. انتي ملاك أمي Anna yem geldik mutlu et. Bu köpelekler jakşı da. Ne geçtim bak ama aynı çilek. Kapatan köpekler gördü. Paçatanın suyu üstünde koşun koşun koyup. Bunu varım da bizler ya orada. يا دمع أحرقت العيون. Padişah'ta son sarıçelekten ayırması sarıçelekte ес алуу жакшы экен, бирок бул жакта атмосфера бөлөк экен да. Мен 2005-жылы Бишкекте төрөлгөм, бирок үйдөгүлөрүм, атам, апамдар бул башкача айтканда түбүм Баткенден болот да. Бирок Бишкекте чоңойгом, мектепти деле Бишкекте бүткөм. Анан окуган жерим болсо Кара-Балтада Куран Нуру институтунда бүтүргөнбүз. Быйыл акыркы жылды бүтүрдүк. Буйруса. Мен ошо Кара-Балта Куран институтунда окуп бүтүрдүм быйыл, алхамдулилlah. Ошо бул жака Падышатага биринчи жолу келип атабыз. Ошо кырсаныбыздын коозугуна суктанып дегендей эс алып келдик. Жактуу биздин жер. Абдан сонун экен, машаллах, көз тийбесин. Ушундай жерлерге келип, кырсаныбызга келип эс алып кетиңиздер. Ушундай жерлер бар. Башка жактарга барбай, ушу өзүбүздүн кыргыз жерибизде, элибизде эс алсаңыздар иншалла. Ассаламу алейкум. Мен бул жерге биринчи жолу келдим. Бирок
Канча келсем дагы көрүп тойбой турган жерлер экен. Менин атым Аскар, мен Куран Нуру институтунан келдим. Мен ушул Жалал Абадта Үчкоргон айылына келгенде ушул жактагы имамдар, дамлалар ушул жерге алып келип көргөздү. Буга чейин көрбөгөн өтө сонун жерлерди көргөздү. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Патшатада эс алуу өтө сонун болуп атат. Машалла. Кудай тааланын жагатканы. Ооздугу, машалла, өтө сонун. Келбейчи билинбейт го. Келиш керек. Мына арча жаш сонун көрүнөт экен да. Бул арчага Омой бир 20-30 жыл болуп калган болуш керек. Булар кеч чоңоет да. حي على الصلاة. Кожогот. Мындай култунага окшогон сирим болот. Эми пышат экен. Эми коро болуптур да, эми коро болуп калыптыр. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيه